ikaze kuri Air Sports Agency, ni channel ya YouTube ibagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru y'imikino, kimwe kubona amakuru ya siporo, aho dukunda kwibanda kuri football cyangwa umupira w'amaguru. Bayi ikaze burije, niyo mpamvu muri kumva ndi gukoresha ijwi ritoya. Ibi ngibi ndikoze ku bw'abakunzi ba Air Sports Agency n'abakunzi b'umupira w'amaguru, by'umwihariko abahoze batwandikira, abahoze baduhamagara batubaza ama update agiye atandukanye. Iki kiganiro fashe video burije amasaha amaze gukura, bamwe muraryamye, abandi nibwo bari gutaba bavuye kureba match ya Paris Saint-Germain na Dortmund ya UEFA Champions League semi final, kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League. Banje yo kubashimira by'umwihariko uburyo mukomeje kugenda mudushigikira, abamaze gukora subscribe ndabashimiye mbikuye ku mutima, abagenda badukurikirana, abagenda baduha ibitekerezo bigiye bitandukanye, abareba video zacu zikarangira bakagenda batubwira amwe mu makosa tugenda dukora, ariko tugenda tuyakosora uko buzaza bugenda, uko iminsi izaza igenda ishira, uko tuzaza tugenda dubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Reka ntangire mbashimira mwebwe mwese mwakoze subscribe, n'abakoze like, kandi n'abagenda baduha ibitekerezo bigiye bitandukanye, abatwandikira kuri Air Sports Agency, abatwandikira kuri WhatsApp, abaduhamagara, mwese turabashimiye tubikuye ku mutima, kandi n'abakora share mwese turabashimiye tubikuye ku mutima. Reka mbanze nsuhuza abantu bo mu birasirazuba, abantu bo mu burengerazuba, by'umwihariko abantu ba Rubavu, mu Majengo, abatuye Brasserie, abo bose ndabasuhuje, abantu batuye mu majyaruguru, Musanze, Gicumbi, abo bose ndabasuhuje, abantu batuye mu mujyi wa Kigali, Kicukiro, Gikondo, ubwo hose za Nyamirambo, Kacyiru, Remera, bose ndabasuhuje by'umwihariko. Nsuhuza abantu bakora Kicukiro Centre, bacuruza telefone, abakeneye telefone z'ubwoko bugiye butandukanye, mugeze Kicukiro Centre rwose mukabaza ati niba bacuruza telefone, bahita bahabereka. Ariko so honyine, reka mbabwira ati abakeneye telefone munyarukire mu mujyi hafi y'ahahoze RBA cyangwa ahahoze Radio Rwanda, murebye mu kuboko kw'iburyo murahita mubona nko muri metero 50 hari akapa karanga Rujama Phone Shop. Turafite telefone zigiye zitandukanye, turafite ama Samsung, turafite ama iPhone, kandi telefone nziza. Bamwe bakunda telefone zigifunitse zo mu makarito, kandi ku giciro cyiza rwose, ni mugane Rujama Phone Shop. Uyu rero ni umwanya wa Sport Update dukoze nijoro mu masaha akuze, ariko ndavuze ati reka dukore ino update kugira ngo abakunzi ba Air Sports Agency, kugira ngo mukomeze kumenya uko uruganda rwa siporo ku isi ubu ngubu tugiye kuryama ruhagaze. Reka duhere kuri UEFA Champions League, ni semi final, ni kimwe cya kabiri kirangiza, aho dutegereje kuzabona amakipe abiri azajya Wembley gukina final ya UEFA Champions League 2023 2024. Tubibutsa yuko 2022 na 2023 icyo gikombe cyatwawe na Manchester City, ariko ubu ngubu ikaba itari gukina iyi mikino kuko yakuwemo n'ikipe ya Real de Madrid muri kimwe cya kane. Ubu ngubu hakaba hasigayemo amakipe agera kuri 4, aho dutegereje kuzabonamo amakipe abiri azajya gukina umukino wa nyuma Wembley, aho dutegereje kuzabona ikipe izatwara igikombe cya UEFA Champions League cy'uyu umwaka.
ayo makipe asigayemo n'ayandi ni Real Madrid na Bayern de Munich zakinnye ku munsi w'ejo, hamwe na Borussia Dortmund na Paris Saint-Germain zimaze gukina mu kanya. Match turangije kuyireba, yari match nziza, yari match yirukanka, yari match rwose abakunzi ba football baryohewe. Reka duhere ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo ikipe ya Real Madrid yari yakiriwe n'ikipe yari yakiriwe na Bayern de Munich. Ikipe ya Bayern de Munich yari ubwo nko ku nshuro ya kane yakinnye na Real de Madrid, ariko muri izo nshuro zose byagiye bigora uburyo bwo gutsinda Real de Madrid, by'umwihariko kuri stade ya Bayern de Munich Allianz Arena. Tubutse ko igihe baherukaga guhura ikipe ya Real de Madrid ubwo yari iyobowe na rutahizamu kizigenza Gol Machine Cristiano Ronaldo, babashije gutsinda ikipe ya Bayern de Munich ibitego 4-1 kuri Allianz Arena. Ku munsi w'ejo banganyije ibitego 2-2, aho ibitego bya Real Madrid byatsinzwe na Vinicius Junior ku minota 24, aza kuza gutsinda ikindi gitego kuri penalty. Ibitego bya Bayern de Munich byatsinzwe na Harry Kane n'Umwongereza na Leroy Sané Umudage, waje yishyura igitego cyatsinzwe na Vinicius Junior. Harry Kane aza gushyiramo igitego cya kabiri, ariko bageze ku munota 82 ikipe ya Real Madrid iza kubona penalty aho umukinnyi Rodrigo bari bamuteze. Match iza kurangira ari ibitego 2-2. Nyuma y'umukino havuzwe byinshi, abanariza baranarije, abandika barandika. Reka natwe tugire icyo dutangariza abakunzi ba Irish Sports Agency. Nyuma y'umukino begereye umukinnyi wakinnye muri Arsenal, wo nta wundi ni umwataka w'ubihe byose, Thierry Henry wabashije gutsinda ibitego 228 muri kariyeri ubwo yakinaga mu ikipe ya Arsenal. Bamubajije ati se ku bwawe urabona gute match yarangiye ya UEFA Champions League, match yahuzaga ikipe ya Bayern de Munich n'ikipe ya Real Madrid? Aravuga ati njyewe uko nayibonye ntabwo ari byo nari niteze, kuko ikipe imwe yirukanse, indi ibasha kugira iki, ibasha kumanaginga resulta. Ikipe yabashije kumanaginga resulta na yindi yavugaga ni Real de Madrid. Ikipe ya Bayern de Munich yagerageje rwose gukina inarusha Real Madrid mu buryo bugaragara, ariko ikipe ya Real Madrid nk'ikipe nkuru, si ukuvuga ngo nkuru mu myaka cyangwa iki, ariko nk'ikipe izi agaciro k'iri rushanwa, ikipe ya Bayern de Munich yabashije kunanirwa gutsinda ikipe ya Real Madrid kuri stade ya Allianz Arena. Bikaba biteganyijwe yuko ku munsi wo kuwa gatatu ikipe ya Real Madrid izakira Bayern de Munich kuri Santiago Bernabeu. Ikipe ya Real Madrid yarangije kugera muri Espagne. Abagiye bakurikirana amashusho cyane cyane nko kuri tennis iri kubera muri Espagne, abakinnyi ba Real Madrid harimo bayobowe na ba Luka Modric bari kureba iyo mikino ya tennis. Tukiri ku yandi makuru yajyanye n'umukino w'ejo wahuje ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Bayern de Munich, begereye umukinnyi Jamie Carragher. Bamaje ati se we ku bwawe wabonye gute ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Bayern de Munich ku mukino barangije gukina? Yavuze ati ku bwanjye njyewe ikipe ya Real Madrid nta kindi kintu nayivugaho, gusa ikipe ya Bayern de Munich yakoze ikosa. Bamaje ati se ni irihe kosa yakoze? Yakoze ikosa ryo kuba itabashije gutsinda ikipe ya Real de Madrid kandi yayirushaga. Ati biragoye, ati kuko iyo Real Madrid igeze Santiago Bernabeu ugira ngo hari ikindi kibaye. Ati ku bwanjye ntabwo nari bubashe kuba nakwandika ko ikipe ya Real Madrid izatsinda Liverpool kuri final ku gikombe iheruka Real Madrid. Ati sinari bubashe kubyandika nkurikije squad Liverpool yari ifite, nkurikije
squad Real Madrid yari ifite, ariko byarangiye ikipe ya Real Madrid ibashije gutwara igikombe cya UEFA Champions League. Arongera aravuga ati ntabwo nawe ubashe kwandika cyangwa ngo mvuge ngo ikipe ya Real Madrid iraza gukuramo ikipe ya Manchester City, ariko ikipe ya Real Madrid ni ikindi ati nyundo y'umutwe yateye ikipe ya Manchester City ubwo ayikuragamo nanone muri kimwe cya kabiri Real Madrid igatijya finale. Murabyibuka ibintu Real Madrid yakoreye Santiago Bernabeu itsinda ikipe ya Manchester City ibitego 3-1. Icyo gihe yari sezo ya 2021 2022. Icyo gihe Real Madrid yakuyemo ikipe ya Manchester City. Sezo ya 2022-2023 Manchester City nibwo yaje gutwara igikombe cya shampiyona. Ni ukuvuga ngo mu myaka 3 ishize ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Manchester City nizo zagiye zisimburana mu buryo bwo kuba zatwara ibikombe. Ese uyu mwaka ninde ubasha gutwara igikombe cya UEFA Champions League? Jimmy Carragher asoza agira ati ku bwanjye ikipe ya Bayern Dominique yakoze amakosa kuba itabashije gutsinda ikipe ya Real de Madrid. Tukiri ku ikipe ya Real de Madrid n'abakinnyi bayo, mu biganiro bitambutse twabagejejeho ku munsi w'ejo ku update gatoya, umukinnyi Jude Bellingham yavuye ku munota 60 ariko yari yagize akabazo, si uko umutoza Ancelotti yari yifuje kumukuramo. Jude Bellingham yari yagize akabazo, ariko ubu ngubu byanze bikunze biravugwa yuko umunsi w'ejo agomba gutangira imyitozo hamwe n'abandi bakinnyi bose, kuko ikipe ya Real de Madrid yarangije kugera mu gihugu cya Espagne. Andi makuru ari kugenda avugwa bijyanye n'umukino wabaye ejo. Luka Modric yabaye umukinnyi wa mbere wa Real de Madrid ukinnye UEFA Champions League ari mukuru kuruta abakinnyi bose bakiniye ikipe ya Real de Madrid. Yakinnye afite imyaka 38 n'iminsi 234. Yahise ajya mu mateka y'abakinnyi ba Real de Madrid bakinnye UEFA Champions League bakuze kuruta abandi bose. Tubibutse yuko Luka Modric ari gukina season ya nyuma mu ikipe ya Real de Madrid, aho biteganyijwe yuko bagomba kumurekura akaba yajya gushakira ahandi. Bikaba bivugwa yuko byanze bikunze agomba kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agasangayo kizigenza Lionel Messi. Andi makuru ari kugenda avugwa ku bijyanye na UEFA Champions League ni ku mukino urangije kuba mu kanya uhujije Dortmund na Paris Saint-Germain. Ni match irangiye ari igitego kimwe cya Dortmund ubusa bw'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Borussia Dortmund yatsinze igitego kimwe, yari yakiriye Paris Saint-Germain. Mu cyumweru gitaha wa kabiri ikipe ya Paris Saint-Germain izakira ikipe ya Borussia Dortmund, aho Paris Saint-Germain ifite akazi gakomeye ko gukosora amakosa yakoze mu mukino. Ifite kuvuga ati se yakoze aya makosa. Paris Saint-Germain yaremye uburyo bwinshi bushoboka, ariko nanirwa kubyaza umusaruro. Amapoto ya Mbappé, kurata kwa Ousmane Dembele, Achraf Hakimi kuza akazi agarura umupira muri box. Dembele ananirwa kuba yanyeganyeza incunda kugira ngo babashe kwishyura igitego ikipe ya Borussia Dortmund yari yabatsinze. Bakoze amakosa menshi ashoboka, baremye uburyo bwinshi bwo gutsinda ibitego, ariko nta mahirwe bagize yo kugira. Ayo makosa rero umutoza wabo Enrique agomba kugira iki, kureba uburyo ayakosora, noneho kwa munsi wo kwa kabiri bakazareba uburyo bw'uko ikipe ya Paris Saint-Germain yabasha gukuramo ikipe ya Borussia Dortmund. Biragoye, si ukuvuga ngo Paris Saint-Germain yaremye uburyo bwonyine, kuko nk'umukinnyi wari uri hejuru Jadon Sancho yabashije rwose
kuzonga ikipe ya Paris Saint-Germain, kuko Dortmund nawe yarasa uburyo bwinshi, kuko yari match nziza, yari match ifunguye, yari match irimo kwataka, yari match irimo pressing, yari match irimo buri kintu cyose kigendanye na football, ubwenge, ubuhanga, amayeri, iki byose byari birimo. Amakipe yatakanye arata uburyo bwinshi. Jadon Sancho aba yanditse andi mateka nk'umwongereza. Amateka yanditse rero ati nayahe. Ku bantu bakurikiranye umupira, usibye ko twebwe tugenda dukurikirana umupira, ariko niyo mpamvu Iris Sports Agency natwe tuba tuhari kugira ngo tubagezeho zimwe muri analyse cyangwa mu madetail amwe namwe muba mutagiye mukurikira, kuko bitewe n'uburyo umuvuduko w'umupira ubu ngubu ubumeze. Sancho abaye umukinnyi wa mbere w'umwongereza ubashije gukora dribble 12 muri UEFA Champions League, yakoze duel 13, atanga passe 3 zimwe nziza zagiye zizegeja ikipe ya Paris Saint-Germain. Mwibuke passe yatanze aho yarayihaye mu kapiteni wa Paris Saint-Germain Marquinhos, yateye tackle nziza abasha kugarura. Sancho yarari hejuru, niwe mukinnyi wa mbere w'Ubwongereza. Byatangiye kwibazwa mu kanya, ibinyamakuru bitangiye kwandika ati se Ten Hag aramugarura mu Bwongereza, ati se ubundi Ten Hag aramugarura we araba hari. Icyo kintu nicyo kintu kiri kugira iki, kirimo kwibazwa. Match irangira ari igitego 1-0. Ibintu Jadon Sancho akoze byaherukaga gukorwa na kizigenza Lionel Messi mu 2008. Urumva imyaka ishize ni myinshi, 2008 ubwo turi 2024, ni ukuvuga ngo ibyo bintu byaherukaga gukorwa na Lionel Messi mu mwaka w'2008. Umukinnyi ubaye man of the match ntabwo ari Jadon Sancho, nubwo nawe yagize uruhare runini cyane muri iyi tsinzi babonye y'uyu mugoroba. Umukinnyi ubaye man of the match ni Mats Hummels, ni ubaye man of the match kuri uyu mugoroba. Aho hari muri UEFA Champions League ni update, tuzagenda tubaramburira detail kuri buri detail, kuko urumva match irangiye nonaha nibwo mise mfata ino video kugira ngo bagezeho tudetail twa Champions League tukuri turi kugenda tuvugwa. Andi makuru ari kugenda avugwa ni mu ikipe ya Real Madrid, aho ikipe ya Real Madrid itegereje kuzaserebura igikombe cya La Liga nyuma y'umukino uzahuza Girona na Barcelona. Tubutse yuko ikipe ya Real Madrid ariyo ya mbere n'amanota 88, igakurikirwa na FC Barcelona n'amanota 73, aho ikipe igakurikirwa na Girona, igakurikirwa na Barcelona. Bivuze yuko Girona na Barcelona zizihurira byanze bikunze. Real Madrid irabura amanota 4 kugira ngo izatware La Liga, izahita iserebura igikombe cya shampiyona. Tunyarukire mu yandi makuru ari kugenda avugwa. Duhere mu ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal bidasubirwaho. Hari amakuru amwe namwe tutagiye tumenya, amwe aba ari inyuma y'amarido. Burya ikipe ya FC Barcelona yashakaga umukinnyi Gervinho. Ikipe ya Barcelona yashakaga umukinnyi Gervinho ukinira ikipe ya Arsenal, yaramushakaga, ariko ikipe ya Arsenal yanze kurekura umwiza wese, irashaka kongera kugira iki, kumukinisha. Gervinho ukinira ikipe ya Arsenal, ikipe ya Arsenal yemeje ko igomba kumwongerera amasezerano mu gihe ikipe ya FC Barcelona yamwifuzaga. Tubutse ko ikipe ya FC Barcelona n'ubu ikifuza umukinnyi wa Manchester City Bernardo Silva. Sinzi niba Bernardo Silva azajya muri ikipe ya FC Barcelona, ariko biteganyijwe yuko uyu mwaka ufite kurangira umukinnyi Bernardo Silva avuye mu ikipe ya Manchester City
arangiza akaba wenda yakwerekeza muri Espagne. Twe twabimenye ikipe rero ya Arsenal iri kugenda yongera amasezerano abeza bayo. Tubibutse ko umukinnyi wa Gabriel Magalhaes yongereye amasezerano, Ben White yongereye amasezerano, none barebye bara muri Mediane ati nubwo akuze uyu Mutaliyane ntabwo tugomba kugira iki kumurekura. Urumva ko ikipe ya Barcelona yari yarateyemo ireba yuko yagira iki yamutwara, agomba kubafasha. N'ubwo barimo kubafasha mu rugamba rwo kurwanira igikombe cya shampiyona, aho bahatanye n'ikipe ya Manchester City, dore yuko barusha ikipe ya Manchester City inota rimwe. Ikipe ya Arsenal ifite amanota 77, ikipe ya Manchester City ikagira amanota 76. Ikipe ya Arsenal ifite amanota 80, ifite amanota 80, ikipe ya Manchester City ikagira amanota 79. Liverpool byaze bikunze amanota 5 amaze kugeramo ikinyuranyo, kandi Manchester City mwibuke yuko ifite umukino itari yakina, nimara kuwukiniza yatica kuri Arsenal igira amanota 82, nimara kujya 82 Arsenal isigara ku mwanya wa kabiri n'amanota 80. Ni ukuvuga ngo Liverpool yakinnye imikino yayo yose ifite amanota 75. Liverpool byanze bikunze Manchester City nimara gutsinda igashyiramo ikinyuranyo cy'amanota 7, biragoye kugira ngo izongere kwikamata igere ku kigero cyo kuba yahatanira Premier League. Tuve mu makuru y'I Burayi tugaruke hano muri Afurika, twikoze hano mu Rwanda, aho ikipe ya Police FC, ikipe y'igipolisi cy'u Rwanda yatwaye igikombe cy'amahoro, ikaba yarukaga gutwara igikombe cy'amahoro ubwo yatozwaga n'umutoza Kasambungu Andre. Ikipe ya Police ikaba yatwaye igikombe cy'amahoro, biteganyijwe yuko ari izasohokera igihugu hamwe n'ikipe ya APR yatwaye shampiyona. Biteganyijwe yuko byanze bikunze forma ya CAF nibamara kuyishyira ku mugaragaro, bose bazakina igikombe cyitwa Champions League Nyafurika, pana Champions League, pana UEFA Champions League, ni CAF Champions League bazakina, kuko Confederation Cup birateganyijwe yuko igomba kuvaho igasimburwa na Super Cup Africa. Tunyarukire mu ikipe ya Rayon Sport. Mu ikipe ya Rayon Sport sezo yayo yarangiye ku munsi w'ejo. Ibyishimo byabo babibonye ku munsi w'ejo ubwo batwaraga umwanya wa gatatu bakunze kwita ngo n'ububwa, ariko n'ubundi si ububwa, kuko njyewe ubwanjye nigiye ku kibuga abafana ba Rayon Sport bari bahari bari kureba ikipe yabo. Abakunzi ba Rayon Sport bari bahari baje gushyigikira ikipe ya Women Football Club ya Rayon Sport, aho yatwaye igikombe cya Peace Cup mu bagore, itsinze ibitego bine byose byatsinzwe n'umukinnyi umwe bakunze kwita Kaboyi. Ni ukuvuga ngo ibyishimo by'abareyo sezo ya Rayon Sport yarangiye ku munsi w'ejo, aho batwaraga umwanya wa gatatu mu bagabo, bagatwara ibikombe 2 mu bagore, igikombe cya shampiyona no bagitwaye aribwo bakizamuka, barongera batwara igikombe cy'amahoro kandi nabwo aribwo bakizamuka. Ikipe y'abagore ya Rayon Sport irakomeye. Abashinzwe football cyane cyane abareberera inyungu za Rayon Sport mu buryo rw'imikino nibayitaho izagera kure, bakabasha kugenda bayitaho, bayirukritira abakinnyi beza batameze nk'abo kapiteni wa Rayon Sport Muhire Keve ku butumwa yatanze agenera ubuyobozi bwa Rayon Sport, cyane cyane perezida wabo Jean Fidèle, avuga yuko ahindura abantu bamufasha mu buryo bwo kurekrita kuko bazana abakinnyi batari beza. Ibyo byose Muhire Keve akaba yabitangaje itangazamakuru, avuga yuko birambiranye kuzaza bahora bavuga ngo umwaka utaha tuzagenda neza, bashake amafaranga barukirita abakinnyi bakomeye kandi abakinnyi beza. Yatanze ubutumwa, kapiteni wa Rayon Sport yatanze ubutumwa bukomeye, ubutumwa rwose buvuga yuko birambiye kuzaza bazana abakinnyi batari beza. Aho ni muri Rayon Sport, kuko sezo yayo yarangiye, nubwo shampiyona itari yarangira imikino igihari, ariko nta kindi kintu Rayon Sport y'abagabo
iri guhatanira, kuko ibyo harataniraga byose byagize iki, byagiye. Ikipe ya polisi nk'uko nari mbibabwiye yatwaye igikombe cy'amahoro, itsinze Bugesera ibitego 2-1, ihita yegukana igikombe cy'amahoro. Ni ukuvuga ko ikipe ya polisi yanze bikunze ntabwo twakomeza yuko Mashami Vincent Matek azakomeza kuyitoza, kuko buriya polisi nayo hari uburyo igiye kwikamata ikareba uburyo yakubaka ikipe ikomeye izajya ihangana n'abandi, n'indi kipe nayo yindi y'abashinzwe umutekano. Turavuga ikipe ya APR FC, ikipe y'igisirikare cy'u Rwanda, bakazaza bahangana kugira ngo barebe yuko na polisi nayo izina ryayo ryazamuka rikajya hejuru mu buryo bwa football, kuko mu buryo bw'umutekano rwose ni nta makemwa, ahubwo mu buryo bwa football kwa kundi abantu bagendera, twavuga bagendera mu Kigali cyangwa barimo mu bwo kwishimisha, bari kugira ngo noneho bubake ikintu gifatika kandi gifite ireme, aho n'amakuru ari kugenda caracara avuga yuko uwahoze ari perezida wa Kiyovu Sport Bwana Juvenal afite kuzahabwa ikipe ya polisi akayiyobora, nubwo ari umusivile, barabivuga afite kuba wenda atari n'umusivile, ariko biravugwa yuko Juvenal afite kuzayobora ikipe ya Polisi FC. Reka tubashimire tubabwira ko mukomeza gukora subscribe kandi mukomeza kureba video zacu zikarangira. Video uri kureba wowe ukuze gukanda kuri like, bibaye byiza umuntu wese ukunda siporo, umuntu wese ukunda ibiganiro bya siporo, wakora kuri share ukamwohereza kugira ngo mukomeze kudushyigikira. Murakoze cyane, duhere ku munsi w'ejo ku makuru arambuye. Yari update ya UEFA Champions League, yari update muri Arsenal, Real Madrid, polisi yatwaye igikombe cy'amahoro, shampiyona y'u Rwanda irakomeje, n'andi makuru menshi agenda caravugwa mu Rwanda turabagezaho vuba. Murakoze cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ciao.